科学家上新的发现，因为受到这全球暖化影响，南极徛高生炭时间提早要1个月。安尼这徛高囝若出世的时阵，这食物甲空间拢会无够。科学家就惊讲，这资源若变少，徛高为着生存，竞争就会变甲愈激烈。南极徛高的生炭期通常伫热浪，大约是11月到2月，这是因做收补能甲摇囝的关键期。不过科学家发现，伫2011到2021之间，徛高的生炭时间提早10天到24天。因为南极受到全球暖化影响，当地伫这10天的平均温度增加3度。科学家认为这两件代志可能有关联。The time at which you breed needs to coincide with the time.with most resources in the environment. And this is mostly food for your chicks, so they have enough to grow, but it's also like the rain, soil for which to breathe on. 生炭的时间提早，代表徛高囝孵出来时，毋是食米甲生存空间上量上的时阵。科学家烦恼生存竞争可能会变甲更较激烈，不过徛高族群到底会出现什么变化，也阁需要科学家长期研究。镜头转到智利，因为环境变迁来受害的动物，搁有伫大火中走失的猫仔狗仔。智利顶礼拜爆发森林大火，已经成25000公顷的土地，有5万人撤离，人类赶工逃命，煞有真侪猫仔狗仔放杀伫原地，无法度家己逃脱。无论警方还是民间，拢出动兽医救伫遮受到大火侵袭的毛囡仔。Pucha, ayer apareció mucho animal calcinado y a medida que la gente va retirando los escombros para poder, yo me imagino que volver a construir un hogar, van apareciendo más animales quemados, ya sea gatos o perros con su vibrisa, sus orejas quemadas, las patitas sobre todo.hay que manipularlos con mucho cuidado. Ayer estuvimos con un chico. 气候变迁愈来愈严重，毋但人类受到影响，甲咱同齐住伫地球的动物嘛做伙受牵连。公视新闻由派准编译。